Kashilong la jong FC bat Kamolai Sports Club kini kanam ladu jong Kashilong Premier League arajap saw. Habe kran chikilat pathai kubor nakaliang uba Dipshan Lingdo Nong Pri General Secretary SSC ulong nakaliang Kashilong Sports Association kalala pan pendam ya Kashilong Premier League arajap saw hadu prap khandai tali kijingakun balashai kasi kandai kijingakun ka bakhandai po bandisai Manu Banra ya kanam Shillong Premier League arajap sa hapareng Shillong Lajong FC bat ka Molai SC ka Banlong la Shai ka Sngi ha SSA Football Ground ha kapor Sunsteng Janmin kibara ya kanam ladu kinyora ya kasong pisa ka Bandriu Laktingka bat ka Kenhun ka Bawan Maan kanyo ya kasong pisa ka Balai Laktingka ulawer ya baro ki pai ba nong kashan ki ba iet ya ka football bakin wan sakhi ya kani ka jingile ka final la shai ka sngi ha SSA Football Ground pulo nakaliang ginong panya jong kini ki artli ki kanhun ka Shillong la jong FC mat ka Molai Sports Club ki penpau ba long ki bala penkre banya kun ting e banya kani ya kana amlado jong ka Shillong Premier League arhajar apsaw Kuliah barang semua akan dikepor nagaliang Kashilong Sports Sangi pau jikso burang yang Kashilong Press Club ki member jong Kashilong Press Club arkhoi print and electronic media ba kumakitip ba kadika football Kashilong ba penya Kashilong Sports San ba Kashilong Sports San la establish na do kay sinem kat kanai spa khandri kumta actively niya conduct Hamtam yang football banyak uplift dan popularize om tangani Shillong Hendrei namdana Jelai Boy masuk terap ba nilala berpindah di Shillong Premier League officer choice Shillong Premier League ka ba mentak ba 2024 hadu 89 match lasai ka sini ke match ke 90 kalau merukung ke final match ba decide who is the champion the winner jong ka league bat ahni mentang setelah midon lang nakaliang Kamolai Sports Club kulang tim A bat Shillong Lajong Football Club kulang tim B lasya ni la fix ka kick off time kulang Sunsteng pada Polo Ground SSA Stadium Polo Ground Shillong ikarpan ki pai ba bro ki football long bakinya lembah kanika channel ki jong thi long ki tip bat wan ban sahi football ba dakini ki giant juga football kani ke jela ke jumi kumatip kila ya kendo final hang tai hwa eje jo ka bakilian still league kepada ka Shillong la jom Kamolai kalau kadang job dan bak tai dengar bat ni inti Shillong Premier League ni inti baginya perform well bat ba pai ba undahun la syai kasni yo semua ba niladani ka ke sutu jumi ba ki shem ka jige ko bala on ni na boni kali ka SPL jumi madam sedang kalau kamu kalau kata sisa nama apa kalau mundur pun ada inter ni lah sini kapor joki tapi kerja sisa mila kalkulit kalau pun dari pun lain lain di ber first leg per second leg per complete tetap lagi dah apa ngiduna kimadan ba ni hampada adjust untuk ka qualifying round jog Santos nanti ka main round jog Santos kiwan segi I-League, nanti kiwan segi ISL ni hampan bun ki masuk ni hampan postpone wala kataru ni kung Kashilong Sports ba jupnya testa gini football ni iya ka ni don kam si bun ki badan ki ba nila ban utilize kam kumuri ke por mata but kabang sodot kam ban pau ni kalau ba ni nagisliang Kashilong Sports ni pau ke so buram sikade honorable Chief Minister Government of Meghalaya Sri Konrad Sangma Pengulang Kerjaan Radba Kashilong Sports yang jumi akan dikendi pemerintah. Well, lada umde bekerja untuk dari mereka kejimbang berbuat kejimbang kelah fixture di Dompika itu, but ke per kenja, ya ke nomor ke champion trophy nila pengkhiar ke cash prize kalau 6 lakh ega champion but 3 lakh ega masuk team. Community ba lagi ki bet bro. Ya ga katong ka calendar bangila release kemarin in sa SPK media by SPL mata usnam 2025 din sedang no lagu no June July. By June July
kerang ba nilaban dia adjust bagi ki Santos bagi Yui bagi tournament ki buat ni jalan bagi players yang ini involve Yui ki tournament man suong ibi ba lakum no ni community omne tang kani 4 division 3rd division 2nd division 1st division lani bat kani SPL nila pen kre man taw snem bangi pelong kani champion league jauh strong sports haba ki champion team na borok ki division kandan ka haka pakudo lang November December ngin pelong yang katana ka por ba ni pelong kani women's league ngilong regular man snem bagi grassroots under 14, under 16, under 10 berkontak dengan nggak sekolah pun kaya dalam sebuah sorkar pak kejindan kami kemadan kalau kemadan kamu hakmat apa ini labat pendan kamu ban nak kejindan toy kita pun balang nak ketika sinau kejelas dan nombak kejindan Ini antara SPL, abul ka yakin hi bagi bun in kampna lain bun ki game bisa hadir untuk kita juga Borderline Trophy di lakai te ila dunai practice kemudian isunya practice te dia partisi dunia practice juga final te ini scam hi bagi kena di lakai bah final di tenang pada bagian ini di lakai standar jadi di pemba kami lakai lajam tarik te yaklian jadi ngai ko be sibut sekade ikna jui bagi lala ni lakai bah di league beladak dan di game ba ye don ilong pegana tumai baca no rivers ia drone hati sakni pun hati di kandung mesin tu bagi la bagi sudah ila baca ini ila kampus mat ya tambah alis ngai wa ikna bagi dari ilong di bata khapna ro la ban lihat apa ketika SPL play ulah kerkuy tim sini nak do ngi stang ya ka practice ke jongi lembaga ni season hi par koi ni perform ha ka tim ka perform ha wala deng ki injuries ki bagi kena ki don te ni lapoi syakani ku pentah ha bangi sap lekun ya ka game ka khat do jong ka SPL te burong tulung shayu play ma kerku udah rekan te ka sekolah ni aku play ya ki official jongga maulai ki nom persan ya maulai sports club ni bagi ni game baru hot nilai ya persang ban restom ban di oket so ban long session kita champion juga jongga Shillong Premier League ling bagi ni game bagi ladap persa ya kelai kor kadon ke sing duna kemudian bang imla ban skor moi ke good pandai bagi job ya kalai kor menakani nila masuk ini bangin long champion ndai to kadai ke jingbu ban pen internet ya kataka Shillong Premier League ya ke final ke Shillong sai si tekum ke tim nilai pun kre nam takani ke nam tal sai si baru ke player hawat nam teng badan teng ki injury 75% iki dan bring injuries ndai berkataru baru lalu head coach jungi ki ya ke game saya si bag ingin bag ke game kalau ko internet baru kan ko ong i secretary juga SSA ki baga one page rutin yo match saya kan ya kita duty jong football saya si Kino gini di set baru fight hawat kita mau ipi 75% kidan bring injuries ndai wat makiru ilong prepare but like even me can give the best, can give 100% ban rakyat thong jangka Shillong Premier League nama tak mau sports club tu. tim prepare ini untuk bersenam tadi. Ada berikut ini game last game ini berkacau dalam naik oleh pun mau lain final game ni dalam security terus ni yang apa yang game mau lain tentu ni kalau practice bar tinggi lah excited belum lagi lah terus tu dan mesti mendikun berkemulai dengan top tim mental dan tak yang ingin saya yang nak prepare ni yang kun berkemulai kena olah prepare ni dia jadi baru lah dalam sini mendikun saya Mana saya ni
Ini yang pasti saya bodoh tu fikir buaya lagi ada dia injury seni rusak lagi istri ada injury sama istri ada injury aku pada ikhna pun kita very excited bila kalau saya bilang bila kayak final ini bila kayak ni hal ini ikhna itu sampai sekarang orang kata lah bila kayak apa dari bila kalau saya lagi musim bila kayak final pada ini orang hari cara praktis bagi mandara hero di praktis ini kita ni permisi menyebut dan ini ya game yang kedua kita kami mungkin job yang lesai permisi ini kita mencoba